Bakwethu sokuyikudibana kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Ngihamba labafundisi bethu maviki wonke majaha akompofu abangiphahlileyo lapha abaphahla indlovu nangu Pastor Esindlovu okhuluma lani. Bafundisi siyalamukela kuhlelo lamhlanje. Siyabonga mfundisi. Siyalamukela abalaleli kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Siyamukelana njalo kuhlelo lwethu lale iviki lapho sifunda ndawonye iBhayibhili. Siyabonga. Siyabonga balaleli. Ngithanda ukuthi ngiveze ibhuku endiphethe lapha esandleni sami bendiveza amaviki wonke. Ibhuku leli lithi When God Said Remember. Silinika mahala kungela mbadalo. Uma ulifuna lolu gwalo thumela umbiko wakho nombolo zocingo 0718 44196 0718 44196 kumbe uchayele ucingo 078 620 4000 078 620 4000. Siza kuncedisa ubana uthole lolu gwalo mahala. Utsho ubana ngicela ugwalo When God Said Remember. Okwesibili ngithanda ukuthi ngithi mina kusona lesi sifundo nxa ususizwile nxa kungakafiki ihora lokudla elelunch ka1 phendula umbuzo ozawuthola kulesi sifundo salamhlanje ukubana uthole iBhayibhili lakho. So uzathola iBhayibhili lakho logwalo lona lolu ungaphendula umbuzo. Kodwa ugwalo lolu nitshilo ukuthi hayi akudingi ukuthi uphendule umbuzo, ungalucela siyakunika mahala. Bafundisi bami, kasingeneni endabeni yethu yosuku lwalamhlanje ngesihloko esithi sona iqiniso ngesabatha. Umbuzo wokuqala esiwukhangelayo ukuthi kathi isabatha leli lasekelwa nini ngaphi? Sibuza kanjalo nje bafundisi ngoba bakhona abathi bona isabatha leli phela laqala laphana entabeni yaseSinayi. Nakunika imithetho eli10. Siyakhumbula ukuthi umthetho wesina ngithi. Kodwa umbuzo ukuthi laqala ngaphi lona isabatha? Siyabonga mfundisi. Sizafunda eBhayibhelini uGenesis 2 ivesi ngelika 1 kusiya kwelika 3. iBhayibheli lithi lona ke kwase kuphela ukwenziwa kwezulu lomhlaba lako konke okukukho. Ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu wawuqeda umsebenzi wakhe abewenza. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini wakhe wonke abewenza. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwabangcwele ngoba ngalolu suku waphumula emsebenzini wakhe wonke wokudala uNkulunkulu ayewenza. Lapha ke kuyacaca mfundisi wami ukuthi konale ekudaleni uNkulunkulu ngosuku lwesikhombisa kulapho asekela khona usuku lwesabatha. Singakayifika even lasentabeni yeSinayi kungakabi futhi ngisho lomJuda usuku lwesabatha lwaluvele solukhona. Ngenye indlela mfundisi isabatha lendalo kuhamba ndawonye. Kuhamba ndawonye. Akwehlukaniseki. Nxa usithi yona ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba ungeke ehlukanisele isabatha. Kunjalo. Engxenye yikho ngale kusambulo kuthiwa khona mesabeni yena owadala izulu lomhlaba lemthombo yamanzi. Kunjalo. Mhlawumbe khonapho okunye. Isabatha laba khona isono singakangeni. Ngumcijo oqhakathekile ungakhangela eBhayibhelini isabatha lomtshado into ezimqoka lezi ezabakhona isono singakangeni. Yikho uzathola ukuthi lo mthetho wesabatha indlela obhalwe ngayo wehlukile kuleminye. Yikho uNkulunkulu esithi khumbula. Anto yayibona indaba. Eminye yayikhona le imithetho yonke eminye ngu9 but wesabatha kakhulu uNkulunkulu uthi khumbula. Khonoko kumele ukuthi abafundi beBhayibheli bakunanzelele. Ngoba uNkulunkulu kulento ayinanzelelayo khonapho yikho esithi khumbula. Yikho phela so ngingabamba umuntu womfundisi obhala ugwalo lesikhona When God Said Remember. Utsho khona kanye khonapho. So lapho uNkulunkulu ethi khumbula. Yes. So isabatha lidala kakhulu. Lidala laba khona into zonke zisesezinhle kungakangeni isono. So khona lokho kuqhathekile ukuthi kunanzelele kakhulu. Ngiyabona abafundisi kusincedisa ukuthi isabatha singalihlanganisi lamaJuda. Yebo. Silikhangele lihlangana loNkulunkulu njengomdali. Kunjalo. Vele kungakabi lamaJuda. Kungakabi lamaJuda. Nxa sikhangela lapha nxa besiya entabeni bengakafika entabeni yeSinayi kulesimanga esenzakalayo. Isimanga bani?
Siyabona. Sabatha. Sikhangela uExodus ngu16 lapha. Iverse ngu23 siya ku26. Yeah. Ithi yona wathi kuzo yikho inkosi ekutshileyo ukuthi kusasa kulusuku lokuphumula isabatha elingcwele lenkosi. uMose lo khulumayo. uMose ukhuluma labantwana bakwaIsrayeli ezimuli ezinduna zakwaIsrayeli. Yosani lokho okufanele ukuwosiwa, lipheke lokho okufanele ukuphekwa, lizibekele lokho okuseleyo ukuba kugcinwe kuze kube sekuseni. Bakubeka kwaze kwaba sekuseni njengokulaya kukaMose, kakunukanga kakubanga lempethu. uMose wasesithi dlanini lokhu lamuhla, ngoba lamuhla kulisabatha lenkosi, kalikukuthola egangeni lamuhla. Liza kukubutha insuku eziyisithupha, kodwa ngosuku lwesikhombisa olulisabatha kakuyikuba khona. Ukhulunywa ngemana lapha. uNkulunkulu wabenzela isimanga besenkangala ukuthi insuku zonke kwakusina isinkwa esivela ezulwini, bona besidobha isinkwa lesiyana. So umthetho wemana wawusithi udobha okwenele ngalolo suku. Yikho uJesu akhuluma ngakho emthandazweni wenkosi kuMateyu 6 athi siphe ukudla kwethu kwani kwensuku ngensuku. So kwakumele ukuthi umuntu adobhe owanamuhla. uNkulunkulu wayefuna ukukhuza izihwaba lalabana abathanda ukubuthelela. Yes. So abanye babekhona ababesenza ubuqholo ungalaleli. Adobha afika buthi, abantu vele into zokubutha ngathi bayazithanda kusukela la kudala le. Umuntu ahlabuthi. Kuthiwa kusithi nxa uvuka kusasa kwawuvuka kule mpethu kumbe kubolile. Sokulahlwa vela kusadleki. Ibisithi yona iBhayibheli ke. Kodwa kwakusithi nxa sokulusuku lwesithupha iFriday olokulungiselela. Ubalaywa ukuthi ngosuku lwangeFriday kume imana le babe kwesinye isikhathi babe sithi nxa beyidla babe yiqhwathisa kumbe beyibheka. So uMoses wathi ohlala libheke imana le namuhla ngoba kusasa lisabatha so elibheke kusasa. Waphinda wabalaya futhi wathi namuhla kumele lidobhe eyamalanga amabili ngoba kusasa imana kayisoze injani, kayisoze iyehle ivela ezulwini. Anto yebona indaba. So kwaba njalo benze njalo baxhwathisa babheke ebhekwayo. Kwasokusithi ke ngesabatha isimanga esenzakalayo ukuthi imana yangesabatha yayingaboli. Hayi la nxa idojwe nini eFriday kumbe ngosuku lwesithupha. Kodwa eyamanye amalanga yayi ngosuku lwesibili vele yayingadleki. Kodwa eyangesabatha iBhayibheli lithi lona akubanga lempethu, kungela fridge, akuzange kunuke, kwakungela fridge, kungazange kufake emagetsini kumbe ngani. Ngoba uNkulunkulu wenza isimanga ngoba lusuku lwesabatha. Usuku olungafani lezinye insuku ngoba kwakungumlayo wakhe futhi. Kodwa kudanisayo ke ukuthi abanye ungafunda usehla kwaMpano 27 kuthiwa abanye bahamba ukuthi bayebuthi imana ngesabatha. iBhayibheli lithi abayitholanga. uNkulunkulu wazo wababuza lapho wathi ekhuluma loMose, "Koze kube nini lisala ukugcina imilayo yami?" Kuverse 28. Lemithetho yami na. So indaba yesabatha iqhakathekile kakhulu eBhayibhelini. Yikho sibona uNkulunkulu waze wenza isimanga esokugcina imana ukuthi ingaboli ngoba kwakulusuku lwakhe. Yikho simbona lapha ekhuza abantu sithi lingaboyephula imilayo yami. Siyabonga mfundisi, akukafikwa entabeni yeSinayi. Yes. Nxa sikhangela isabatha lokungcweliswa kumbe ukusindiswa kungenelana ngaphi? Siyabonga mfundisi. Sizafunda lapha kuExodus ngu31. Ivesi ngelika 13. iBhayibheli lithi lona tshela abantu bako-Israyeli uthi impela lizacina amasabatha ami ngoba lokhu kuyisibonakaliso phakathi kwami lani kuzo izizukulwane zenu ukuba lazi ukuthi ngiyinkosi elenza libe ngcwele. So ke uzananzelela ke ukuthi lokhu kubekwa kucace ukuthi isabatha liyisibonakaliso sokutshengisa ukuthi thina sisindiswa nguNkulunkulu. Hayi khona ukuthi thina sisindiswa ngemsebenzi. Nxa sikhuluma ngodaba losindiso vele lwasungulwa nguye umnikazi ongumdali wethu. Kuyacaca ke ukuthi nxa sigcina futhi isabatha sabe sivuma ukuthi uNkulunkulu nguye osenza sibe ngcwele. Nguye ozasisindisa. Ngiyakubongela mfundisi indlela okubeka ngayo kasigcina isabatha ukuze sisindiswe. Kunjalo mfundisi. Sigcina ngoba sisindisiwe. Mhlawumbe okunye khonapho. Kudala. Kwaku abadala sasisizwa kuthiwa kusewenela. So kwesinye isikhathi ijaha lalithi lingathola intombi. Libe selithatha ilembu. Lithi intombi yami ngicela ubambe lapha. Lokho kuthiwa yini lokho?
indandatho. Yakulebizo ilembu yakho hayi kodwa ilembu lela lisiba isibambiso. Ijaga lithi ngiyakuthanda ntombi yangu kodwa ngingabi le mali yokulobola. So ngizahambe wenela ngale ngiyedinga imali. Kodwa salo wenze njani? Ubambela bese ngibuya ngiyolobola. So intombi yayisithi nxa isibona amanye amajaha ngathi ayakwazi ukukhuluma lokulo. Ngamagabazi. Ngamagabazi. Ingaveli khangile ilembu leliyana. Ibe kwazi ukuthi kule jaha lami elithanda. Liyabuya kuphela. Anduyabona. So isabatha liyisibambiso sikaNkulunkulu. Isibambiso sani? Isibambiso sokungcweliswa kwethu lokuhlengwa kwethu. Singcweliswa ngubani? nguNkulunkulu. So every time nxa kufika usuku lwesikhombisa sivele sibe kwazi ukuthi ukulunga komuntu kufana lezibi. Ukulunga okungcweliswayo okungcwelisayo ngokukaNkulunkulu. So isabatha liyibufakazi obukhulu bokuthi sisinjiswa ngomusa ngokukholwa kuJesu. Liyisibambiso esisikhumbuza ukuthi sisinjiswa ngomusa singcweliswa ngomusa kaNkulunkulu hathi ngemisebenzi yethu. Mfundisi nxa ukhuluma kanje kimi kunjengisa ukuthi isabatha lile njongo ejule okwedlula ukuthi lilanga nje. Kunjalo. Bathi uphonga ugcina uphonga ubambelele elangeni. Asolanga nje kuyedlula khona la. Mhlawumbe abalaleli bangafunda futhi Ezekiel ngu20, ivesi ngu12 lo20. Ayagcizelela futhi umkhumbulo nalo ofana naye. Hayi siyabonga. Ake sikhangeleni sike sakuthinta kumaviki adlulileyo. Kodwa ke sikuphinde izisebenzi abantu abahambile emzini yethu izifuyo zethu sithini ngesabatha. Siyabonga. Exodus chapter 20 ivesi ngelika 10 ithi yona kodwa usuku lwesikhombisa luyisabatha lenkosi uNkulunkulu wakho. Ungasebenzi ngalo wena, le ndodana yakho, le ndodakazi yakho, le nceku yakho, le ncekukazi yakho, le nkomo zakho, lo emzini osemzini wakho. So lapha iBhayibheli kulento eqhathekileyo ngalo umuca lo. iBhayibheli lapha iyasivezela ukuthi wonke umuntu ngekhaya la kumele agcine isabatha. Umcabango ngifuna ukuthi ngigcizelele kuleli viki ukuthi isabatha liyalinganisa abantu bonke. Umuntu ongumkhathi lo umuntu oqhatshiweyo. Anti yikho uNkulunkulu engathi baqhathi gcinani isabatha. Lina baqhatshiwe uhambana emsebenzini. Kodwa ngesabatha lilanga lapho esikhohlwa khona ukuthi oqhatshiwe ngubani, oqhatshileyo ngubani. Ngoba phela siyahamba siyekhonza uNkulunkulu munye eChurch. Sihlengwe ngegazi. Sonke sihlengwe ngegazi likaJesu. Nxa sesifike eChurch akusoze kuthiwe izisebenzi ngoba la sukumani lihlale ngapha ngoba so usuku lwesabatha lusuku olukhulula wonke umuntu. Even lezigqili even lezisebenzi ziyakhululeka ngosuku lwesabatha. Yikho uNkulunkulu esithi wonke umuntu ngitsho lezifuyo lazo ziyathola ukukhululeka ngosuku lwesabatha. Ngiyakhumbula mina mfundisi inkomo ekhaya ngale. Inkomo zazikwazi ukuthi ngesabatha kazibotshwa. Ngiyakhumbula ngenye ilanga omunye umalumami wazama ukuthi azibophe. Zahlanya ngalelo zazithambile. Kodwa ngalolu suku zahlanya zabalekela amajoga zange zijoge zahlanya zathi zabaleka. Ngoba engqondweni yazo zase ziconditioned ukuthi ngesabatha lusuku lwethu lwenkululeko siyaphumula. Yikho uNkulunkulu akutsho lapho usuku lwesabatha luphumuza wonke umuntu luphumuza izifuyo zethu. Njalo luyenza ukuthi abantu bonke balingane behlengwa ngegazi kaJesu kumbe ngesikhiwa bathi at the foot of the cross the ground is level. Wonke umuntu uyalingana. So usuku lwesabatha luyisuku lokulingana futhi lulusuku lwenkululeko, day of liberation lapho abantu abakhululeka khona ukukhonza uJehova. Ngifuna ukubuza mfundisi ukuthi omunye umuntu uyabe enephumula ukuthi isebenzi sakhe sifondoka lapha esithwele nzima yena ephumula. Ngizama ukugcizelela umcabango otsho. Yes. Ukuthi wena uyabuphumula ukuthi isebenzi sakho sithwalisa amagabha avuza. Yes. So kulento ezimbili khona. Umuntu yena lo osebenza isebenzi vele kaphumulanga. Ngoba isebenzi lesana senza umsebenzi sisendaweni yakhe yena. Khona ukuthi ukuthi nxa uthiwa lembongolo yakho. Yes. Kuze kuthiwe lo emzini isetheke. Yes. Kaphumula. Yes. So laphana umuntu lo usencindezela isisebenzi ngoba usevimbela isisebenzi sakho ukuthi sigcine umlayo kabani kaNkulunkulu ngokuthi isebenzisa ngesabatha. So usuku lwesabatha nxa ngile firm yami ngile company yami kumbe ngiyathengisa kumbe ngile khombi yami ethwala abantu konke kumele kwenziwe njani ngesabatha kuphumule. Siyabonga kulezinto ezintathu uNkulunkulu azenza ngesabatha. Eke sixoxeni ngazo. Ukulingcwelisa, ukulibeka eceleni. Siyabonga mfundisi. Sizafunda kuGenesis ngu2 ivesi ngelika 3 la kuExodus ngu20 ivesi ngelika 11. iBhayibheli lithi yona ke uNkulunkulu
nguGenesis 2 verse 3 uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwabangcwele ngoba ngalolu suku waphumula emsebenzini wakhe wonke wokudala uNkulunkulu ayewenza. Sesisiya ke ku-Exodus 20 ivesi ngelika 11 ukhulunywa ngamazwi ahambelanayo futhi ithona ke ngoba ngensuku eziyisithupha inkosi yenza izulu lomhlaba lolwandle lako konke okukukho yaphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokhu inkosi yalubusisa usuku lwesikhombisa yalwenza lwabangcwele. So izinto ezintathu esizifumana lapha mfundisi ukuthi uNkulunkulu waphumula walubusisa waluphawula walwenza lwabangcwele. Asosuku olufana lezi insuku. Hayi kwafakwa uphawu sibili njengalokho nxa ungafaka inkomo yakho uphawu umtshiso uyaveza ukuthi okwenzileyo wena umuntu angazazama ukuyitshontsha anti ngiyambona abanye kungafaka uphawu lweSK uzabona enye inkomo yabe isitshontshiwe kumbe imbuzi kumbe kuyini omunye setshintshe guqula lokho kwenziwa uNkulunkulu izinto ezintathu lezo. Njalo okunye laphana ungakhangela ngenxa lezi zizathu ezintathu ngitsho lasemthethweni eli10 lapho kutholakala khona isabatha uzathola isabatha ngathi lisenzikini yemthetho ngoba kulento eziningi isabatha elizitshengisayo ngoNkulunkulu yiko uzathola ukuthi lisenzikini lingunumber 4 lisenzikini enzikini ngitsho esenta kwemthetho eli10 liyisigodlo lifana lokuthi esikolo laphana uheadmaster engaphonga ubhala incwadi ayinika abantu kuthiwe wonke umuntu kachayisa hambe ngo10 ekuseni kuthi wonke umuntu kachayisa hambe utitsho ohlakaniphileyo kasoza phonga ukuthatha incwadi liyana etshela abantwana uyaqala abone ukuthi kule signature yini ekamphathi isikolo. So isabatha lifana le signature yemthetho eli10 ngoba liyasitshela ukuthi imthetho eli10 ngikabani ngikaNkulunkulu lokuthi wenzani wadala izulu lomhlaba lokuthi ubusa ngapi ezulwini emhlabeni. So isabatha lifana le signature lisenzikini yemthetho kaNkulunkulu ngoba lingcwele njalo labusisa uNkulunkulu futhi waphumula ngalo. Khona esikutsho bafundisi liyabamba phezulu laphansi kunjalo lani imithetho emine esikhulume ngayo yahlanganisa yini liyahlanganisa libambe lihlanganise lapha kunjalo mfundisi. Hayi siyakubongela lokho bafundisi. Ake sikhangeleni ukuthi kuyini esiyabe sikugubha ngesabatha esiyabe sikuthakazelela. Siyabona singafunda mhlawumbe encwadini kaDeuteronomy lapha chapter 5 ivesi ngelika 15 sithole esinye sezizathu zokugcina isabatha ithi yona lapha ukhumbule ukuthi wawuyinceku elizweni laseGibhithe lokuthi inkosi uNkulunkulu wakho yakukhupha khona ngesandla esilamandla la ngengalo elamandla ngakho ke inkosi uNkulunkulu wakho yakulaya ukuba ugcine usuku lwesabatha. So abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe babegqilaziwe thina kathesi singu Israel ngokwakomoya ubugqili bethu uNkulunkulu asuse kubo ngobani ngobesono anto yebona indaba. So ngosuku lwangesabatha sike sayithinta futhi indawo yokungcweliswa ngosuku lwangesabatha sithakazela ukuthi uNkulunkulu sasiyizoni sasisedakeni lwesono uNkulunkulu wasikhulula wasiphumuza esonweni yikho sigcina usuku lwani lwesabatha. So ngosuku lwesabatha akumelanga ukuthi abantu batholakale benunubele hayi kumele abantu batholakale behlabelela ingoma zokubonga ubuhle bukaNkulunkulu zokubonga uthando lukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usenzele umusa wasisindisa singafanele wasenzela okuningi wasinika isipho sempilo wasigcina kunenge uNkulunkulu asibusisa ngakho lokuthazelela konke asenzela khona ngitsho lasemsebenzini yethu esiyenzayo during the 6 days konke lokho siyabe sikubonga sihlabelela ingoma zokudumisa. So kube isikhathi mfundisi okungathiwa ngesilungu celebration isikhathi sentokozo lokuthakazelela ingoma ezimnandi ngelanga elihle kunjani sibonga umsindisi ngenhlalo nendlela kakhulu iviki yonke ukhona omunye obhala ibhuku sengalikhohle ukuthi liyalithwani labhala ngumJuda ekhuluma indaba yakhe imnandi ukuthi phakathi kweviki lapha siyabe sinjengabantwana abagijima sibindana lempilo kunjalo nxa sekubuya isabatha ngeFriday ntambama ekutshoneni kwelanga sokulithuba lokuthi sibuye sihlale ezinyaweni zikaJesu kunjalo sihlabele ingoma ezimnandi ngelanga elihle sidumisa uNkulunkulu ngokuhla senzela khona. Kukhona okunye yini esingakunanzelela ngesabatha ukuthi kuyini okumele sikugubhe ngesabatha? Siyabonga mfundisi. Sizafunda ku-Exodus 23 ivesi ngelika 12 la kuNehemiah 9 ivesi ngelika 12 kusiya kwelika 14. U23 ngo12 iBhayibheli lithi yona ke ngensuku eziyisithupha
uzakwenza umsebenzi wakho. Uphumule ngosuku lwesikhombisa. Kuphumule futhi lenkabi yakho nabo babhemi bakho. Kuvuseleleke indodana yencekukazi yakho kanye lowezizweni. Sike sakuthinta kodwa ke asikuthinte futhi sisedlula. Ukuthi lusuku lwemvuselelo. Revival and refreshment. Imota ungayitela itanka igcwale mfundisi. Uhamba umganga othile ohambelana lamafutha asetankeni. Angaphela amafutha lawana. Ungaqhubekela phambili uhamba ngayo iyanoka. So kumele udinge igarage. Lapho uzafika futhi uyenze njani? Uthele futhi amanye amafutha. Ukwenzela ukuthi belamanye amandla ukuthi ihambe futhi umganga onjani olandelayo. So isabatha linjalo. Linjalo. Isikhathi mhlambe mfundisi usithi wona isikhathi sokuthi sikanye ngeviki amatanka ethu kasela lutho. Yebo. Siphinde siwagcwalise futhi. Ukuze senelise futhi uhamba omunye umganga. Kungenzakala yini bafundisi ukuthi nxa sigqibayo lapho ukuthi abanye abantu bangabe belahlekelwa ngenxa yokungagcini isabatha. Hathi ukulahlekelwa ukuthi bayalahlwa kodwa sesithi ukuthi ibenefit ngesikhiwa. Into ebingathi ngabanceda bayiswele ngoba nxa sikhangela ukuthi uNkulunkulu ufakeni la nxa ungavulanga anti kufanele ukuthi iparcel ukuthi kufakwe izinto ezimnandi phakathi kodwa nxa wena ungavulanga awuzukukholisa uyabusizwa abanye benambile kodwa wena umanga ukambanda kodwa mhla uyavula uzazisola ukuthi ngabe ngavula kudala anto ebona indaba kunjalo. Usuku lwesabatha kulenzuzo enkulu even emsebenzini kulabo abasebenzayo emulini ezimulini zethu ngitsho lasezifundweni kulabo abafundayo ngoba ungavela urefresh asithi ngumuntu ostadayo obalayo nxa uphumula ususiyaqalisa ngemva kokuphumula usulamandla okuzwisisa amangalisayo. Ungayekela ukuphumula ifatigue ngesikhiwa iyakubulala. So ke ukuphumula kuyakwenza ukuthi uvuseleleke uqalise kwangani uqalisa kakutsha. Kungenzakala yini mfundisi Mpofu nje ukukhuluma ukuthi ezinye imuli kunje nje sezifuna ukwehlukana ngenxa yefatigue okhuluma sebedinene ngoba kabala thuba lokuphumula lokuthi bahlale phansi bake baxoxe nje khonoko kuleqiniso isabatha linika ithuba lokuthi abantu bahlale phansi baxoxe njengemuli. Hlala bona abantu uthi ngiyahlanganisa bahlanganisa ukujingiriza ngoba lokungwava aswele isikhathi sokuba lemuli. Isabatha liyasiphumuza ukungwava kwabo. Kunjalo mfundisi wakhe. Njalo kuyancedisa abantu abaningi basebenza belolaka ezikhathi umuntu osebenza ediniwe asilaka lemtshina futhi uyabulala le imtshina singamlimaza vele singamqhuma abanye uqina imlimaza kodwa nxa waphumula ubuya usule umbono omutsha lama ideas okusebenza kumbe ikwenza ibusiness kumbe ikuthengisa ubuya usule umfutho lamacebo amatsha. So ukuphumula kuyanceda kakhulu. Isabatha lingumuthi wezinhlupho ezinengi ezikhathaza umhlaba kathesi. Balaleli ngithanda ukubana ngilinxuse indaba elethwa ngabafundisi bethu lapha indaba emangalisayo. Kungenzakala ukuthi uyasizwa lapha uyazibuza umbuzo ukuthi khona kanti ngiyenze njani. Nanti ugwalo luza kuncedisa ukuthi wazi ukuthi wenze njani ukuze ube lethuba lokuphumula imuli yakho ibe imuli ethokozayo. Ngemsebenzini lapho osebenza khona wenza izinto ezicacayo kunjalo izinto ezizabonakala akhona ukuphonga uvoqa nje hayi lolu gwalo lolu luthina when God said remember ngithe mina isipho engisinika labo abafuna ubana basithole luphiwa mahala kawubhadali lutho ngaphandle kokuthumela umbiko wakho kunombolo engiziphileyo lolu gwalo luyakuba ngolwakho. Bafundisi siyabonga kakhulu inkosi libusise ngesifundo elisinike sona. Balaleli ngibongela abafundisi bami bavalelisela njalo ngithemba siza kuhlangana kuvikela izayo ngesikhathi esifana nayo. Inkosi lomusa ibe lani size siphinde sihlangane njalo. Siyabonga.